Bakunzi b'ikiganiro ubusesenguzi twongeye kubasuhuza. Aka kanya tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sports. Tugiye kurebera hamwe ukuntu iyi kipe igiye gukira. Nta wundi mwaka iyi kipe yigeze igira amafaranga nk'ayo igiye kubona muri uyu mwaka. Aya mafaranga rero izayabona aturutse he? Aya mafaranga ikipe ya Rayon Sports igiye kuyabona iyakuye mu baterankunga. Muri uyu mwaka iyi kipe ya Rayon Sports yagiranye amasezerano na sosiyete yitwa Jairuti Investment. Iyi kampani rero niyo muri Tanzania, basinye amasezerano agera ku myaka 5, aho buri mwaka bazajya babaha miliyari imwe y'amanyarwanda. Ibi bisobanuye yuko mu myaka 5 ari miliyari zigera muri 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi sosiyete ya Jairuti rero ntabwo ari amafaranga gusa basinyanye. Bemeranyijwe ko iyi sosiyete izajya ibaha n'ibijyanye n'imyambaro yo kwambara ya ekipe, kandi bakagirana n'amasezerano y'uko bazajya bayifasha no kwamamaza ibikorwa bya Rayon Sports. Bazanayifasha kandi ikindi bazayifasha mu bijyanye n'iby'ikoranabuhanga byo kwiyandikisha abanyamuryango bayo bakoresheje ikoranabuhanga. Urumva ko kuri buri ruhande ruzaba rubifitemo inyungu, haba kuri ruhande rwa Jairuti Investment cyangwa ku ruhande rwa Rayon Sports. Aya mafaranga rero murumva ko atari make, miliyari 5 mu myaka 5. Kandi ntabwo ari iyi kampani yonyine, kuko na Beka biravugwa ko nayo igiye kugirana amasezerano na Rayon Sports. Usibye ko ari amakuru atarashyirwaho umukono, ariko baracyari kumvikana, haracyarimo ubwumvikane, ariko nabyo biri mu nzira. Mu by'ukuri rero nubwo bari kuganira na Beka, ntabwo barakora amasezerano agaragara ariho umukono. Biravugwa yuko bakiri kunegosiya, bakiri kumvikana kuri bimwe nyine, uburyo amafaranga azinjizwa, uburyo buri ruhande ruzunguka. Ahangaha rero ikipe ya Rayon Sports biravugwa ko ikiri no gushakisha n'abandi baterankunga kugira ngo amafaranga azaze ari menshi, kandi koko barahari. Haravugwa n'undi muterankunga wa Airtel, nayo biri kuvugwa ko bakiri kuganira, ariko ntabwo biremezwa. Aya ni amakuru rero aba ari mashya mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko turi kubyumva. Ngira ngo nk'uko mubyumvise, izindi sosiyete baracyari mu biganiro, arizo Airtel ndetse na Beka, ariko Jairuti yo barangije gusinyana amasezerano. Gusa yo nyine nk'uko byumvikana, aya masezerano ya Rayon Sports na Jairuti yo urumva ko harimo n'amafaranga menshi. Gusa ntabwo biragaragazwa neza nimba na Beka wenda hari amafaranga izatanga menshi, ariko sahi nababwira ko umuterankunga Rayon Sports ifite mukuru wasimbuye Skol ari Jairuti. Ibyo bigo bindi biri kuvugwa ko bakiri mu biganiro, nabyo tuzabagezaho amakuru yabyo ari imbere. Iyi kipe ya Rayon Sports kandi mwibuke yuko izanasohokera igihugu cy'u Rwanda, aho izajya mu mikino nyafurika. Ahangaha rero bisobanuye yuko izakinira n'amafaranga menshi. Ahangaha hari amafaranga agera kuri miliyoni 100 bahabwa na CAF yo kwitegura amarushanwa. Aya mafaranga urumva niyongera kuri aya mafaranga y'ibi bigo biri kubaha, urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Aya mafaranga azafasha ikipe ya Rayon Sports kugura abakinnyi bakomeye, izabafasha mu mibereho, izabafasha muri transport, izabafasha no kwitegura imikino nyafurika. Icyo ngicyo rero akaba ari cyo nababwira ku bijyanye n'umuterankunga wa Rayon Sports. Gusa akanya nk'aka nanone nagiraga ngo tuganire ku bijyanye n'abakinnyi. Iyi kipe ya Rayon Sports hari abakinnyi bigaragara ko bamaze gusinya amasezerano, gusa ntabwo ari benshi, ariko nababwira bamwe muri abo. Ku ikubitiro rero nomero ya mbere nababwira ko ikipe ya Rayon Sports yasinyishije myugariro witwa Charles Chiparu. Uyu myugariro akaba ari uwo mu gihugu cya Chad. Nomero ya kabiri akaba yitwa Didier Nshuti. Nimero ya 3 akaba yitwa Didier Ndayishimiye.
nimero 4 akaba yitwa Fabio Nkundimana. Si ibyo gusa kandi haravugwamo n'amakuru y'abakinnyi bashobora gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Abo muri abo harimo n'abarangije amasezerano yabo, hakaba harimo abazongererwa amasezerano ariko hakaba harimo n'abatazakomezanya na ekipe. Ahangaha nakubwira ko bamwe muri abo ngabo basoje amasezerano ari babangabo. Hari umukinnyi witwa Patrick Ishimwe, uyu nawe ari mu bavugwa ko ashobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Nimero ya 2 ivugwa ko ishobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport harimo uwitwa Idrissa Kuyate. Nimero ya 3 harimo uwitwa Yannick Bangara, hakabamo n'uwitwa Faustin Kitoko Rikawu, harimo uwitwa Forunganye. Uyu we muramuzi cyane, yari amaze igihe kinini yaranavunitse nta nubwo yakinaga. Hakabamo n'uwitwa Fiston Ishimwe, hakabamo n'uwitwa Pascal Iradukunda. Abo bose baravugwa ko bashobora kuba bagiye gusohoka mu ekipe ya Rayon Sport nubwo itarakora urutonde ngo irutangaze. Bakunze b'ikiganiro ubusesenguzi, ni ahangaha dusoreje, nababwira ati ciao ciao naho ubutaha.